kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel ane hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong e katong kocongki. Ke emission kelap le bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Ka Meghalaya Fair Price Shop Dealer Association haka khatsan tarik ujelio arja pun rio. Kala mi syakmat ban pintip baka sorkar pedeng nadu usnam arjar kan rio. Kam syam lasi usatya ya ka subsidi syakin nongsam kau Russian kabakot hadu laip hundai klor prapo lang arpui hajar lai spa lai pulai tingka nadu usnam arjar kan rio terter hadu usnam arjar apsau. Haka jiakran bat kilat patai kubor. Ka Sekretari jong ka Meghalaya Fair Price Shop Dealers Association ka kong Saralinda Karluki kala pentib. Ba kalai karan ru bat ka All India Fair Price Shop Dealers Federation. Bantuklar lam yakni ka kam haka baki nongyalam jong ka Federation kila paru da ka jingtho siya u Joint Secretary ka Department of Food and Public Distribution ka Sorkar India u ar shanakar ba unshim ki halor kani. Fair Price Shop Meghalaya ke nang mentara arja usah berapa dia dengan klip shop bakal mereka secretary pada nang bat ya mereka General Secretary Meghalaya yes Dealers Association that represent to All India Federation BDS haka jini kendu jini jonga kumgalong kami But ko ban nong kitang social work, trikam hikam kino ni hikam, dah kaji kan duk jingi aja hakalian ka jingyo jikot nani ka mo ka fun ka bangi trikam, tinggal awat benia ngalawat jintip hakalian ka bayadai bagi ka subsidi ka bayadai bagi ki FPS ka bangi shio anaka central government plus ka state government. Halor kan ni ngalawat jintip kabun pun benai but hadir kajini kendu kejonga ya di Secretary jomba All India Federation di Biswam Bahar Basu apo Kolkata menangani Sautari apo office chamber jomba All India Federation yatai ini ngalai kredi bandalara ikan mo ka pending subsidi kejongi. Jadi mengelak yang cukup banyak arhaja kan real, arhaja kan real, kan nyo, hadu arusau kebut katutul amau kepada bantuan seni di nong samkau Russian dan nong laipu hendai kelur prapo haja arpuai laipu hendai kelur prapo lah arpuai haja laispa laipu juga prapo naya kelur. Hadir kakayo event baru dengan haji kedua cuma baru office secretary cuma All India Federation the back na request na kalian cuma All India Federation bagi simkiai kini pada hadir baru kai nanti menghakani ke si Thursday nilai kopi kopi sya under secretary of food supply department Meghalaya ada mana Nanta kawai pada hana sautering hi kilapha ukur sya Honorable Joint Secretary GIS Food and Supply Distribution Government of India kilapha hi sinama lat kali yo seru so omila ha hi with immediately marbagani kalong so long nadu anghajar khan real khanyo khatra gatar hadu akusa niklam yo yakanika share kejongi kumki nang samkarashan Bat ingin yo objektif hadir pada aktif narawat banyak saya objektif ya kan ni di matrai buat kita samkhau jom kastit Meghalaya jom kim tip ya kan ni isu tip baik maka pisah kalau boleh kau kata dia si berpikir nak tip warna tip hadir pada awak objektif pada ngasah tip ya kan ni di kebahang ni nakwa kalau concern nak benta ki para baik training Hindi tayo na din, para may tilang ano kadika kabaha ka jogi kinang aikhaw ya kadika
pisah ke bagi dewan wan syaka ni ka jimentoi ke jumi mo kumbaga central government ka ai ka longka ka bha mo ka share yang ni kinong sabha dia kai ka ba ngada kono ni nak kalian jonga na request ya ke government badan pulang jungi di honorable minister food and supply badan pulang jungi ila akan follow up ya kani la kala like nya kampat like kani kepisah ngimtit mana do ahajar kanri dia lada no kabala na request ya ke government kan shipia word ya kani but lada kala mentau senem kumno kan kila kan lo kala something kat lu amount kumno kan wan mo kat ku gajing la jo government makan budi ni lagi but at the same time nakalan jonga ku secretary ngan shimpiago nama ba atmeter in deputy biang for West Bengal ingin shimpiago ni ba kani ka isa padasa ngin follow up syak ministry ru kanan ba kan lo gajing ko ini kinong samkha version hang ni postage jong nomor ba ngan ongkong kawe kanong trekam pai ba lada ni syong hayin kam mentai ndre dan kam bangin yak kit khialang ya kam ya ka khia shen ndre ga supu amne ba kajing do ojuni model akhat riu hadu menta aku sabut kam dei it's not a matter of joke bangin im kan den rei ga dei ga baha juni bangin yo e ga baha juni ga ba one ka central share de ka poi hadu lai kendai kelur rapola aku heja lai spa lai lai tinga sungha bana hune ba kinong samkha version baro jokka meghalaya kitip ba phit sayo ya ni ka pha lada kala poi ne ka poi ngam tip ya kata tambalong ningai in sayo hi ya ka yoso mo in sayo yoso ba ya kata ka jing ya ka jing request dan ni ka jing kapat ke jomi lada kesokan lada i honorable minister badan pulang jungi i badan food supply in kitkia lem na bentakan yes ya kata ngatip kile tambalong kendala itu ngatip ke ika juba bagi yo response bagi yo ndai tambalong kani na ngada bang ada ngako dia ngatip kay nga saptip pahay kani lo kasakul hadu kani ba total amount you have to do something in have me madam mi madam ada mi madam ber kuningin trace mon ngim yo ai telong kasa undung lo ini kinong ai kha kasa undung lo ndre ka central government dei ka ai benefit hai ni kinong sangha tambalong ka bapel mo ai ka long hadu ka ni ka pisa ngimpan yo telong ka pelengo ai na ba nambut bangan kentho ai lo nambut bangan and ba lesi ka apa government ki pendar kampakla misuse kamde kata da ka bapurong ni kuat dengan ka share bajo request ya ka government bagan shipia pada kalian jonga na troy ba ngan train nang tang EFS baru jo states Meghalaya kejiman tu joki kampang ki rural area ki baduk masuk ki ai khau ki bai kali ki bai shipun ki ke ngam batai yang ni tamalong kabanding kong nang siya ni yo jo kabha jo tanata apply mo ngimtip de tamani ka total amount like they don't have pula aku heja lai spa apply ngimpat tip ke te nga nang perkhat ba might be nga akwa bang train kan nang train kan from my personal only mo train kan Magriyu long ladang idan kam bang ilek chemistry ngeli inquire regarding the lada state government ale ka le bentar jokar kom ni leke so tabadong tali patip kadang le bisa nam kedua yang lo lada kelakoi dengan state ka hapala mo di minister dan pura pun ila bang o kelakoi de kumta ni kemen ke kumilong aikha mo ka train ka long adis ka state ka system minister dan pura pun system na bentaga ilang salam joka kinong sakha jimentu. Mornings are always busy,
everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.